You are the funny tip for you, the master Sabrin show. Near Cassette, aha, hey, attention TV. The attention TV, Lydia. Out of all, you can say, in Goodimudi, hey, Hunyamedia. Na Sabrin so, out of all, near can say, yeah, mamma, Agradaa on some money, eka. Near can be papa, you can't Agradaa on some blood. Are they any bushing and as any day? Near me can say, and yet. Onyonko da ene oda na me kan se share video no na subscribe page no na yen ka se onyame ayebi na me kan se Ghana Blaster match no o ma hye baako na eno kra na consideration nti na yen kan se orofo empre wo ho enya abotre na yen hwese killer be wula show se killer wula show ene mu na ya ma me Agradaa fi prison Báiling watimi ede asidaka shebi ede akoma Rev Obofour na nipa ntiase sana kwaku Rev Obofour akire sampa otinyame ase no tinyame adwuma ase sana maame Agradaa be pie nyina kwaku Obofour na kwaku Obofour de a na sese kwaku Obofour wa ya de wanye yimu ya Agradaa de ye nyina kan samo ani ho nyina to so no na wakunipa wachina wa yesei na wakonu mmoja na wa yesei ni nyina mu no abasambu amba na maame Agradaa so da wase se okoda fiase na utimi bua me yi no ene Bløggers nyina na yehun se amankra so maame to fam Rev Obofour so akọ ama akoyi amankra do dwam Agradaa na nkasa so patisese do na nkasa so kobi na kan se na se Rev Obofour waye nyame so adwuma na me kan be pese bi nkwa na me pese me kan yenko hwe video no ye waya magana fo bebre especially me ba sorry ha adoya wo ye free esro obisine bayin tasam ne se case we buy no obi bia ne ho ma wo ye na adoya wo timi twe camera press ni so na se eku o ma timan group ameka bia ma de kan nyina ne se maame no ansa na ote waya za wo yi se enso ne nkofo bu wa me ankasa nim say why you need baby papa anti me pese sam no obey wo asemi catch us ankofo no and I say wo say na be catch us adipa dia tia ne say Bible Yesu Kristo esa kwatafo yare ni patsem na Bible say Abraham hu Yesu no omuko Yesu ho say Yesu saye yade na Bible say Jesus catch on say ko efie yi mu odifo bi wo ho obesam the Bible say nipa du no enya gidie a na omoko na Bible say Abraham na mkwan so omoko no amunu mu ha omunya omayaresa na enkono no eko mu fie die ni geni ehusie eko mu fie but baako pe ena etime yadan akoda Yesu ase enti eyade a eye God is the beginning and the end enti ade bia Agradaa aka ewo Bible mu no ye di na chi no sa de besi sa de oka Revelation member besa me ma scripture member enti oka Revelation chapter 1 verse 8 ehon no a say God is the beginning and the end enti sane Yesu edi kan ye bia nipa ba ko pe na da na se no an kono ne koye na Yesu bi sai so omo wen no eye saa enti le bia masema me kan say memenya papa enye ni monyam emfiri nipa ho menya papa enhwehwa wo a me ye papa se bedam ase be yi maye esa maje ni hira afiri ho ba me ye papa me ji nhira ni free Kristo ho enti sa be babontia be kama nipa se sa me kama nipa nte Kristo di sa nhira no ama me dada enti sa me mama ni be di nipa de na chi a Kristo de ne be bo me enti abiri bia me mama ni di Kristo de no achi enti washa enipa me ye omo papa nyina wo mo so na de me konso hwem shabra ye all night obi ehu ne a ekoso enipa 7 a omo kaaye ewo fie ha omo so omo ntimi nko aye de omo koda attender plaza na me ame mo musika didi ye na me ame mo musika se duru kwese da mo fa bi ka na mo mra sore no sa enipa 7 no omo so subscribe to Ghana Update for latest news against me enti no
nipa wo be yo mo papa no say nipa no anso no be ye den on be sorry atia wo because we say nipa 7 year ye all night we nipa e begu ha na obi akwa na say nipa 7 na o ka kire me say because after the all night we obi a transport man ko we obi anyway ni nya problem e wo fie ha and everybody knows what I'm saying say a facts na nipa 7 na o ka kire me say o mu ntimi nko and am ya me de o kwada mission house say nipa 7 no wo mu no mo ba police station betro statements say nipa 7 no o mu no mo be gina court eye witness enti say ba akokwa de opie ya ni suye opemfo everybody witness say sa all night no sa opemfo no me man 2 million e man ntoma sa opemfo no she was the first person opie ye pe and then suo egu me because enye wono na obeka atia me na mi so na eye me kra ya say obi a wonyam 6 months na wo say wo pesca ko hospital na that day opemfo ebegu ha nyina you are the only person amemba wo sama obi antoma na day na wo be twantro atome so we are sorry na me jom kwan abra sa lady ni pie Accra regional no na ne ho busu say ya ono ne ho so na wo ono okay ohu me no na ne ho busu went me anka bibia na pie so ayewurade dia si bia ayewurade enti e ma ye hwe say obi a obaye ne papa e ne be yi waye dabi ye obaye ne papa no ono na de obekwa mani sanity am ready shira oka all night in entuma chei and aka me sometimes na wo aban kuku mu a video ko viral na ma me bia wo ye video Because say, and I've got you true move. I see you cover pa. But anytime somebody say video sound by you know. That's a woman crona so say eh tomano. No dimbi. No have you count. Other woman so say nipa bienu. Eh video. It is which they say. You ni page na your papa say okay use can ready now. Now mama my last question here. All night so. Every year all night mo ha. Me say na kobo tu mu ho ya na dwumu. Emma BBC me if you can you dundum yi Emma said after the preaching no yes if you can you dum prekope Emma okra no ti am aska say e osofo ewiem ye de CBC da e bibi Awurade kasa Emma me kwam kasa bia mama bia me fa no normal ne ade ba na menim say de o kai no any light dum ye ne igina bibi so because so kasa kire o and ya sedam fi and ye ntiwe no asem bia Awurade akada da na abamusa nti de ko ye bia no Awurade nhihye bibi asi ye bia no the will of God say Awurade nhihye kasa ne mani nyina orofo nsema maami aka for Rev Obofour me pese be yesa maami Agradaa evangelist me pese be yesa ese nyame fra wontama foforo na mo nyame ka chewo nse sesa wakwan na mo wakwan ewie peyo onyame sunsum ne na hode enka ho aha ya Attention TV koswa share program na hwe na ko wonim Accra.